Dobrodošli na YouTube kanalu od Kađuvadru. Ovaj put su sa mnom Darth Venom, Baldnjuk, Branko, Kunda, Damir, poznat kao Rista Traktorista, Vice Stojčić, Casual i nadam se da nikog nisam zaboravio. U ovom klipu imate nekoliko sjajnih momenata što se tiče komunikativnih problema, zezanja i timskog rada. Uživajte. Moja zgrada, ja leži. Znači ležite priko... Ja leži dole, ja. Pa na čovjeku leži. Pa jesno, kako... Leži jedan kod prikolice! Pa šta je ovo je rat ovdje, mora malo se dereš, ne vrijedi. Leži jedan kod prikolice! Ubio sam! Kako ga izmaš jebem. O, Ja, da, izmazim. izađi Sten kad ne vidimo dalje. Možeš ti da radiš ili idemo dalje? Idemo dalje, a? Znači, kod mi ne radi mikrofon. Da se dere. Chopper. Jedan jeste u zgradi, ali gdje je u zgradi? Jedan snajperista gore na... A, Gotov. O, nešto me gađa. O, žešće, o. Tu, kod tebe iza, kreni se. skinuo sam ga. Dobro. Gore jedan ovdje. Snajper Ja sam sam me, otišao skinuo gore, sam ga. gdje je I on je mene skinuo. Dva tenka dolaze mi telku. Jao, i helikopter Ja, gađa. tank sa desne. Pazi. Ovi nisu Gađam. normalni čovječ. Majke. Što da mašio. To je taj. Dolazi nam neko ćelovi ovdje najbolji. Imamo i sa leva ovdje jednog. Jao, i helikopter čovječe, poskida nas. Gađam. Jedan da ga popravlja valjda. Jebem mater. Hvala. Disable. Čekaj. Oh, Ovo je bio Rambo Revive, tako klasičan. Gotov tank. 3 dolaze sa desne strane od prava. A, Ovo je još naš. jedan ima odavde. ti kažeš. Nemam municiju. Poštovana braća Medine. Hvala A ovo je kome naš. živeo. Jebote, nemaš pojma koga. Brate, ovo je samo Rambo Revive ovdje, šta je ovo? Ajde, Ajde, ajde. snajper I gore na vraći se bregu. nazad, jebi, gdje si ideš toliko naprijed. Ona brava, a? Na 12 sati pravo je. Opa! Kako je umro? Nemam pojma. Jebote, ne mogu da verujem čovječe, pucam u njega. Ajde, kađe. Nije ubio me, jaj, znaš, a pazi koja je fora, on trči gore, a nas gađa snajper jedan sa strane. Ako nas dvojic Damire skine... Ja vidim kako ovog ne Eno mogu ga. proći. Aha, još jedan. Pa Dobio snajper sam nas gađa sa brda. Bojica mi dobio. Pada O, ponovo. pozadje neko Evo pazi. guže, on je... Ovaj antijerni buši mozak. A bežim, ne mogu, pokušao sam malo pre C4, ali naš gdje je otišao na kraj mape tamo. O, pa gdje je ovaj sad? Znači, ne mogu ga stići. Mora Mora kaže oživljavaj. Mora ovaj... A gdje je što gađa? Prati ga tu odmah pored. Ne znam da idem na Alfa ili na Delta. Između. Aj na deltu. Jele, tu gdje je snajper. Ima jedan. Mal, slažem, Neka, sad ja. ćemo gotovi. Ništa. Ja, skina me. Kod kontejnera žuto tu na Delfi. Pa ni, gdje si ti čekaj to? Jel, mogu se. O, Joooo, nema. ajde. Ne ovaj teme. Ko je za A gdje je Viper? kod kontejnera, gdje? Viper. I evo te, jebem ti tank. Što da sam hici ove bre, Stinger pa da mu jedan mamu. O, vidi ga. A neću. Ne mogu onda s tankom da se drnda. Razvišio. I još me neko gađa odande, evo te. Jao, Jelavi, žuto stavi kontejner, eksploziv, majke. zove za Perk, ne trebaju nam bombe. Skinut. Stavi eksploziv za Perk, Pazi sa leve strane. ne trebaju nam bombe, treba mi više C4. Dvojica. Toga ne vidim.
Samo ti budi. Evo ga tank po vama. 4 Ju, sekunde. tank pored tebe. Gađa mene Damir, taman imaš malo vremena. Jel da? 1, 2, A, beži. Ja. Sad je moj. bravo. Ma idi bre čovječe, ovo nema šanse, bolje da budemo. Maši me. Tank je gotov. Dobro, super. Ko je pao ovdje, življali ga. Jet skate? Jel kunda? Skočio sam, trebao na antijer, ali sam skočio baš na njega, stavio sam na pečinu. Tako da je gotovo. Optička varka, optika u duži. 1, 2, nisam sigurno. Aktiviram C4. Imamo u zgradi. Pa jedno petoro do šestoro. Dvojica s tim. Neki jedno. Ovo se oživljavaju. I još jedan tamo. Oživljavaju se kao da ih nisam bilo neki. Evo, svi su to. Ima i tu još. Ja mislim. Daj. Još, vole da se penju na ove crvene sobe poslije. Evo još jedan unutra. Još jedan, dvojica. No. Ajde. Dolaze. Jao, trojica ispred mene. Jao. Pomažem. Treba mi help. Let's Ja sam Evo malo ga. demet. Ovdje. Opa. Tank ode na bravo. Sa druge strane, preko puta su negdje, što ne čini. Da. Eno ga jedan. Dobar, jedan skinut. Još jedan. Jo, to vi što su bili ovdje. Par njih ima. Ne da se... Jao. Kako da se... popnem gore. A, ono su na krovu. Tank ispred tebe. Čekaj, vari me. Kako te prije skinu toliko jebe? Možda nema reaktivne već. Nemam, Pa to je to. modu. Zato je. Skinu chopper, a? No, Još uvijek bravo, to je opet na novo. Ne, pak. Evo ga jedan. Ovo je zet, skoči iz zetka. Jedan skinut. Ima još jedan sa leve, iza kamena. Kapao. Dvojica. Beži jedan. Jao, kako ga ispromaši jebe. Još jedan sam mislim. Ljudi, ja ću napraviti neki novi squad, pa vi kad uključite se. Anti-air prošao pored nas. Ja sam u Foxtrot. To. Jao, još dvoje iza kamera. Jao, još C4! Čekaj, baš. Kao iza nas. Dobar dan.
Što sam intent? Imaš 370 borca. Ne može. Idemo okolo. Konačno ga ubi. Oj, djepur. Ovo prije. Ne verujem, brate. Imao smo još kuda. Spao. Po dole, brate. Evo idem. Kurac. Ne, ovaj dok ne zapne. Jao, iza mene. Još jedan. Još jedan. Ne, Saram. već me bio izranjavo. Ne vidim gdje je, nisam ga ubio. Već kome se nisam javio. Jedan Ne, manje. dobro. Municija. Opet iza nas, pao sam. Ja manje. Di ćete? Koje ste strane? Sam to živio, dragi Bože? Jes. A joj, tu. Dolaze sa bravo. Iza. Aha. Jeste još uvijek US? Načeo sam ga. Da, Skinuo sam još. ga. A, Jao, još jedna iza Iza kućice. mene, punda. Skidam ga, dobar. Put. Da, vidim. Jaj, Skinut. Dobro. Ideš jedno s dole, s bravo. Ne, Bravo, pa idu svi sa te strane. I jeep. Samo čuvajte, znači ovo. Gađam. Ovo sam ga dobro izamljavao, znači malo nekako. Eto. Kako se završilo prošlo? Vidjeli? još Još traje uvijek ta. ta. Još uvijek da, pa kako to Ma nikad jebu ne nas nisam uzdra vidio. mozak. Normalno, ali se promijenila. Aha. Sad oni nas pobeđuju. deru. Jao, jebim mater, jesi ti živ? Nisam živ, ali sam preko da izađeš. Zašto sam ja do toga, nego da trebam da to živim. Pao sam. O, vidi ga, jedan tu. Čekaj, možda Ima stignem ih do još. tebe. Ali, baš im ne verujem. O, vidi ovoga ovdje, na ovome. Daj manje. Za kasnije. Jedan je tamo na daljini manje. Ispred imamo jedan na deltu. Moram nešto... Još jedan pendir se uz. Mine ima ovdje pod. Jeste, Kod vas, gađam kod ga, vas. kod... A nešto ga, eno ga, Ubio me. Ne znam kako, ali... ja ne znam, on nešto preskače kao Ovako, zečić. Ovo jedno O, smo god hoće, nas trojice. Ovako, warpuju. Kino me tank. Teško ga ubiti što... Aj, tank od dole. Dvojica. Don't take time. Zaključovo. Ispred tanka. sad, Top. kod vas. Idem na tank. Ja nemam što da varim ti, ako odmeš da variš možda bolje. Čuvaj desnu stranu. Skina sam jednog još. Čuvaj desnu stranu. Evo ovak, nismo. Ej, idem. A, iza nas tank. Au, kurac. To mi je trebalo. Mene si našao da se bacuješ. Steblovan je. Nemaš što da variš. Ma jebao sam ga ja.
Kao što ste vrlo lako mogli vidjeti, u ovom klipu smo imali dosta dobrih trenutaka. Uspio sam da odradim jedan dog tag mastery za oružju, od kojih baš ima mnogo, ali pokušavam i tu da napredujem. Moj lični stil, način igranja bi nazvao casual, a barem ako već mašim, radim neki suppression. Nadam se da ste primetili sad dok pričam neki improvement što se tiče audio kvaliteta, pošto sam uzeo neki novi mikrofon. Ako ima neko komentare na tome, neka ih slobodno ostavi. Kao i ako imate pitanja, komentare, kritike, šta god, slobodno mi pišite, ja ću pokušati to što bolje mogu da odgovorim. I naravno, ako uvek, hvala puno na pažnji, navratite opet, pa se čujemo i vidimo. Pozdrav!